Talofa tu ekalesia le nei tai au. Good morning, ekalesia. Vai mai tato good morning le nei tai au. Talofa lava ekalesia. Talofa soy. Ya vi ia lava le atu ai luna lofa malona ngale. Wa tai tai manuia mailo o tau soifua. Masio mato lai le nei tai au fou. Fa male salamos laus fotolu. Fa apea. Ia oto vi atu I le ali. Ia whaafetai le suafo le ali. Ia vi ia le suafo le ali. E a fua mai le mea lua e ai le la. E o atu le mea I ngoto ai. So io e le nei tae au. Tu whaatasi o tātou loto mo tātou wanganga. Tātou watulwi inga I le atua. Ono lona lofa malona anga le lei. Ua tele lea mo I tātou lana whanau. Mama lua e lo atua he ona Mama lua e lo atua he ona Viga mamalu malemana Viga mamalu malemana Viga mamalu malemana Viga mamalu malemana Mamalu oe lo atua e ona Mamalu oe lo atua e ona Viinga mamalu malemana Viinga mamalu malemana Viinga mamalu malemana Viinga mamalu malemana Mana na ia fire me uma Molo na viinga na ia fire ya Mamalu Mamalu Mamalu, e mamalu, mamalu, oe, le ali le atua. Mamalu, mamalu, mamalu. He mamalu, mamalu, oe, le ali le atua. Mamalu, 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 e mamalu, mamalu, oe,
Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Moni lava, o ia lo papa, ma lo o whaolatanga, o lo o olo mawalunga, e le whaanga e te reina. Tua tule mana a toma viinga I le Mesia le whaola moni a la langa tato I lona suafa awa le mapu I le wha nene Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ia tasi le leo, ia tasi le loto. Ole aupa ia I lunga I le langi Mae o lalo
mea le'i uia e laua fio e ala i lo walo o Iesu Keriso. E le o iai mātou i lo mātou fu i o langa i nei. A o lona to e tu manu malo i le tunga mau ma le oti. Ua whailea ma o mātou woso. Ua tuua i lalo le whaataita inga e whaataitai umai i mātou uma tangata ola. Mai le ngalo e lau e kalesia. Ana upu mana whetalenga i lungo rasataulo. Ua taunu. O lona winga o le vala lea i le vā o le tangata ma le atua. Lea ua maua nei le so tanga e ala i le soifua ma le ola o Iesu Keriso. Na fio fo i le langi. Lo nofo i le tūtau matau o le atua o lo fautua ina la o fio. Au awina mai le tua le nganga pa ia. Le lava o lo musuina te tai o e kalesia i le tupulanga ma le tupulanga. Au i le temi o mana o mia ai le toso o na toso lea. A whapea fo i tutolo. Fautuina i mato e le nganga pa ia o te tau ana tutolo. O le atoanga le nao la o fio le li i e mato te fia malama lama ato toa iai. Wa le upu moni lava o le soifua ma le ola o le tangata, include ai i mato. Wa nao se foe whaee i le tau. E whaitawina o mato tausanga. E whana o mato manatu. Wa peile tangata o se poloka aisa o lo liu sua vaia i le la. E uma fo i o mato teimi. Au leo mai o lo nu umala o e kalesia i lo fale tapua i le neitai au. Se i o mato pa i atu i le tupao lo la ei. Se i o mato feitau i upo o fionga ma batu la mato talo talonga i ate oe. Atonu ale amanatu mai ai la o fio i ai mato. Ale mea o mato i loa, o mato o mai, o mato ele lea ma fale tonu. Aolo e alofa mai pea i le tangata na e whaia. Le mea lea o le tapo inga alo nuu malau e kalesia, e le se tapo inga ni tangata pongi sa. O tapo inga i le post-Christian world. O ta tia lo matou whaolatanga. O umana ta pena i lo walo i Iesu Keriso, le whaolatanga mo i matou uma. Pa wale o le matou talitonu ma whaatua. Le ngā ruenga la vea ina whaia e la o fio ta wala mai lo walo o Iesu Keriso. Ia o na matou soifua ile i teimi o tutoe o leolanga. La matou tatalo le li ie e whamanuia le matou e kalesia whau i nei. Le ngata ia i matou i le nei whalesa a whapefo i la tau o lo matou tapua i whatasi o wala ese i le teimi nei mai e o lua. O la mātou tatalo i a whalau te leina e pēa le mālo la o fio i le nei lalolangi. Whaaftai mo i la tau na tu i lalo le whaataitai, mātou te whaataitai i ai. Whaaftai mo mātou mātua matua a. Na foaina le nei malai. Wa mātou lotu mai i ai lea sosa ma lea sosa. Mātou te whaalongo atu ai o whetalai mai la o fio. Mātou te talo leli i iailau whamanuianga i la mātou potpotonga nei. Sia sau o sia opo. Mātou i ma o. I la tau foi o lo mātou whai tāpua i whatasi, tāpua inga whatasi ese i mātou. I la mātou savalinga whaale whatuatua. Ale mele nei o e mātou i loa leli i e. O e ta pena mo i mātou le whaolatanga i le tupulanga ma le tupulanga. O le nā foi o lo malu ai i mātou. O mātou wa aia ia le neila lo langi le vevesi. Atonu na iai ale nei vevesi. I tausanga ua mawae au le nei pese i ua lata mai.
le ki atu le TV o mātou mori mawina tala I taua ma whewawai inga. Mātou wa aifo I soifua ma le ola o le tangata. Wha le tonu. O lo fia ai nisi. O lo wha polonga ina pea nisi e le angasala. I o na mātou I loa ai le mana o mia e tangata o lau wha o le tanga. La mātou tatalo I au ngā ruenga le nei au lotu. Nei whalau te leina ai lo malo I le mea nei. A mata I o mātou tangata tāpua I te ito tasi. I ma wha solo atuai I o mātou ainga ma au ainga. Se I o lava I tuli inga o lalangi. I eilo wha manuianga I malo o mātou nanofo ai. Plestene o le nei atu nuu. Ma I lātou o lo whaia tu la fono. Me se fo I le tāwhatolu ua o fiai le vasenga o whamasino. I eile whamanuianga la o fio. Le nei whata manu na o sia I lātou lua se lau lima se furu tau sanga taluai. Whaavai lunga o le nei manatu. I ia tangata. Ia te tau o le tangata. E le mai se tu la fono. Pe mai mea na whaia tangata. A o ia te tau e foa I la o fio ma lo finangalo. E tātu tusa o mai le Israelu ma le Samaria. Le tangata ese ma le Eleni. Tangata Samoa ma tangata Amerika. O lea manu lauti na whawaina ai le nei atu nuu. Lua se lau mona tupu tausanga taluai. O se whafangu fo I la mātou mata o pisili e pe na mātou maua mai o mātou tua a. E le whawasenga ina e lau o fio tangata. O le malo lau o fio e pei o le upenga ua lafo I le vai. Ua tele ni ia ese maua mai ai. O le mātou tatalo I whapeina o na mātou whaia o lau ngā ruenga. I o mātou fo I tupulanga. O ma vai atu o mātou aso. Ai aua lava ne ngalo ia I mātou au mea lofa. Ue tu ina mai I o mātou tua a ma mātua. O le mātou tofi. O le mātou ngangana. O mātou tū o anga I whanua. O ia mea mātou te whaitaulanga atuai ia te oe. O le mātou tatalo o lava ne I vale tu lima lo mātou tofi. Pe whatasina mea lofa ue tu ina mai ia I mātou. Ta ape malasala lau o lo nuu malau e kālesia le nei vaiaso. Tātou malau o fio e manui ai me uma. Nei vaiaso mātou te whamawaya tuai le tino mangalii. O mātou tatalo leli ie. Ia iaise ao ngā o na soifua mo I mātou uma. Na nuti mea whatasi maia. Ai meise I lātou sa lata ia te ia I le nei o langa. A o atili mai fo ia I mātou leli ie o le ala lava lea tasi mātou te o ai. E o lava I lo walo o Yesu Keriso. Na tūlanga tutusa malau o fio. Na sa valia I lava I le nei la asanga. Le mātou tatalo ia o atili mai ia I mātou e leso mātou nu umoni le nei. I nei e te penai I mātou mo le whawavau o lau o fio. If we have but one request, it is this, Lord. That we come to know you and continue to fear. We participate in your glory in such a way that you come to us as if a friend is coming to us. But we want to know you in that way and continue to treat you as the divine God and still fret at your presence. And on the other hand, it is our prayer that as we come to learn about ourselves and our fellow human persons, that we continue to love them and love them as you have loved them. Oftentimes we are hard on ourselves and harder on others. But when we read your scripture and pay attention
to the nudgings of your Spirit, we will take away this insight that you love us no matter what. You come to us in all of our failings. You lift us up when we're down. And it is our prayer that we come to know ourselves that way and continue to love like you've loved us. So that way when we go out into the world this week, we see your glory in the people that you've created and recognize that in ourselves as well. Would you be kind enough to grace us with that insight and knowledge? Alamitos talo le na le ali ie. Tu inatu ilu mo lawa fio fatasi matatalo le leoa. Le ngata ia I mātou le nei whale tāpua I a whapefo I tatalo I lātou o lo tāpua I whatasi mai mātou. Ta māse e ta lia mai e tusa ma lo wanga lelei. Le suafo I Yesu Keriso lo mātou alii ma le whaola. O mātou wole matatalo atuai. Amen. Tato whauina nei sauninga le pese usaunia lau pese. My life is in your hands. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I could stand no matter what may come my way. My life is in your hands. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart
is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. So in your tests and trials, they seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember, there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. Let us pray. Wa mātou te pena ia le nei tauranga mo la wafio le nei taiao le li ie. Se e te lia mai mai e whaongaina e whalau te leina ai lo fina ngalo i le menei. We give you our tithes and offerings. We also give you our hearts. Would you receive it in your grace? Amen. Le fionga le tua la tātou whaita wina. Tusi whitwhilia mai la tātou tusi whaita waso i le neiva yaso. O le hakai.
superfeta hakai o mta upu e lua. Le tātou whaitau whalawhalafoa I le whaupumomua e whapau mai le whaupu e iwa. Our text this morning is in your bulletins. It's the book of the prophet Haggai from the First Testament, chapter 2, verses 1 to 9. La tātou whaitau e pe o na masani ai. O le fitu o masina, o le aso e lua se fulu maltasi I le masina. Na o mai ele fionga le li e le perfeta o Haggai o lo whapea mai. Oi ea se o tou ua toe. O le nei loa le nei fale ilo na mawai matango fie. Pe se alo o tou wa ai nei iai. Ele ua peise I ua le ai ea I o tou manatu. Pe awhaatusa malena. O le whangainga na o sia ma o tou ina ua o mai o tou nei ai kupito. A toa ma lo ua nganga o lo tu mau I a te o tou. Aua le fefefe o tou. O te luluina fo'i nu uma, o na o mai ai lea o mea ua mana o mia e nu uma. O te whaatumuina fo'i le nei fale I le pupula, o whetalai mai ai le li o au. Matfau pueiva. O le tatalo o te mi uma tātou te whaitau ei pe whaalongolongo I upo ana fionga. Ia whapeina o na whaalau telelo na manuia malo na filemu I hai tātou. I tu mawatu pe ia te ia lo na lava vi inga. E ale tu lava. Patu whaatalofa I le tātou e kalesia. Fionga I le te fono malmamalu lau lau. Talofa atu fo I lau whaingaruenga I sunga ia o a mo lātou whaltua. Talofa atu fo I besenga o te akono, li mte mai da I te akono. Tupulanga talavou, maftanga tina. Ia talofa atu fo I tātou malo wasia si mai lo tātou whalitapua I le nei tai au. E tsulo tino lo tātou whatasi le fionga I amo ngu. E vi inga I le tua le whaititia. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our partners who are joining us live, either live now or later on in the week. And if you're happening onto our service because an algorithm served you, I hope you don't just scroll through this worship, but double click on the links and see why else. Because although algorithm is this innocuous box that seems to run our lives, as a person of faith, it is my belief that God's hand and sovereignty extends over the algo. Tatou launga I le nei tai au.
e sili le mamalu o le nei fale ua muli muli I lena mua o fetalai mai ai le li o au o te avatu fo I le manuia I le mea nei. O nofo ma uwa ai wha le mawhauwhau I le isi se furulua I le se furuvalu masina o le asavalia. E le ngatai ngā ruenga whai o le nei tausanga ngā ruenga tau amatamata fo o le lua se fulu ono. Ona o I ite ai lea o le a whaingatā le savalinga. Tanga I fo I wasilia ma le masina talu ona shutdown la tātou malo I Amerika nei. Ona winga ua iei tangata ua le o tutongi ina. Uswa I ngā ruenga po le leo fo I ngā ruenga aise a wae le o maua la tau tutongi. Miliona ma miliona tangata o lo I le payroll la Amerika. Wa fia umalawa le shutdown le nei. Ia masina fo I ua mawai na TPA le SNAP benefits, food voucher, fase fulu mon tupu miliona tangata o lo a fia I le na fo I prokalama le malo. Le fo ina mātou talanoa ma le ti akono lo waia le tātou food pantry wa matana sa o le leina. O matanto tele tangata ua sa ili mai feso soani I le tātou au lotu ma le tātou prokalama. Ia le tae ai le alu I lungo le tau le soifuanga le inflation. O le tue malosi le tala Amerika e pe ona iai. O ie fui lava company malolosi lato balance sheet, tele lato cash flow, ale a wale off tangata, o vaea tangata. Na tuwai la ie le AI ma le automation. O le whaatau tangata. Ia mafuanga nā le amata ina whaatama ia pisinisi. Nei lau client na ufsosoani ia I le luafe se fulu, we te mitonu ana vevela fo I leonge I nei. Te uwala au mai masina o mawai, mai fimna mia se fsosoani. Ona o I ite ai lea, o le isi se fulu lua, se fulu valu masina. O le asoata ai le lau ele. O whamtalaina le tala le nā ona e pese I o le context le nā na perfecta ai le perfecta o hakai. Le tusi len tātou whaitawina. O le taimi o le mautino o le malo. O pa u ne pukanesa ma paperonia na tā whea I eita ngata nei. Na tula I mai leo le malo me taima persia. Tupu el tangata ingo I a tā riu. Na o le lua o na tausanga. Ia ona I lolola ia le I tangata lai tua o le nei tupu. I tangata o lo pulinga I strings. Sui fulala lato foreign policy. Ona whamai lo leo le malo me taima persia. Tue fo I tangata ia le mena o mai ai. O ne tue no nofo I lo tato malo a tutuli e tue fo I le mena o iai. No mai ai. Ia le la iai le tusi lea. Le tato te maua mai ai le tue fo I o ne mia seru papelu e faumo mo le pā o Yerusalema ua whatama ia. Na umoleo na fau le pā I o na whailola I o le malu malu. Pese I o le mele nā na whengai matangata ia. O le mela ua tupu whaonga ngase tangata. E wautu e fo I atu nei tangata ia in the diaspora. E watu o lano nofo tangata I o lato lau ele. E tātou te maua le tala. Tu se ne mia whamai o le pelu I le tasi lima ma le mea whai ngā ruenga I le isi lima. Ono winga whai ale ngā ruenga o lo iei atangata o lo whalawe lave le ngā ruenga. E se fo I whawhita auli na tula I mai I le toi whawhowina o le malu malu. Tātou I loa e o atu ne mia me seru pāpelu. E o atu ma le malosi lea mai le malo me taima persia. Ia pangā lea ua tautua upenga. Walo I eita ngata.
Ia ona o atu ala i o tangata whamai ua, o atu whau o lato whale o le pusina fo i o wai o tangata mai whafo, tangata fou. Ia ona perfeta i le whaatu role le tua le perfeta le o hakai. O le la i aile tusi na tātou whaita wina. E peo le manatu mua mua o te manao e si i le launga i le tai aole nei. O le taimi o le mativa e wala au eile tua i on tangata. A tātou to se su el tusi ma to e wa ai i taimi e wala au eile tua i tangata o taimi tonu lava ua whale tonu el tamau ainga. Taimi tonu lava ua mativa ai tangata. Taimi tongi lava ua onge ai le sasanga. O taimi nai wala au eile tua i tangata. I le wala au le tua i taimi o mau se nuu. A tonu e wala au a e le langona e tangata le tua i taimi nā. Ia ua whai le nei whale sā ua umi le taimi o tau whai e pese ia le pati mai tangata. Ina whaatu rola ia le tua le perfeta leo hakai. Tamai hakai, Israe lue. Ua whai o tau whale tā papa le lei mo o tau te nonofo ai. A lai whata funa le malu malu o le tua. Ua amatana si ia le perfeta ia le meolo i ei tangata, which is basically matitiva, yes. But a le ua pe o tau mawhai ala tau e puti puti nai mea. Ua le o tau e eise pus te le, ua le o tau e tali tonu lātou i le wala au o le tua. Ua manatu lātou e le o wala au le tua i taimi o le mativa. A le manatu momua nā o le whailaunga e wala au le tua i taimi o mativa i tangata. So atu whawhengai la i le project o lo whengai mai tātou o le whawhawina o le tātou whalesa. E tauna to e fo i tātou i taimi au tātou matitiva. Ina ia tātou i loa ai le wala au le a le atua i o tātou tangata. Mai taimi a onge, mai taimi a le tango lima le o lotu. Fesili po le a le wala au le atua i taimi nā. Le anga o le taimi tonu a le nei e whaatino e le mele nā. So le mea ua tupu, ua mai nei tangata ua whai le malu malu le ta o le malu malu o Seru Paperu. A ua mafau fau i tua i le malu malu o Solomona. Malu malu mo mua na whai. O le malu malu na whai le tamao a inga o tupu. O na whamaile o lātou, ai longa e se ai i le finangalo le tua ina ua tātou matitiwa. Sa iai o tātou mātua, a o tele mea, a le teimile nei, le ai. Le o ta whea le tamao a inga. A le su e la vel tangata i le me ola ai. I le ola. Fe mail perfeta hakai, se ua o tō whai whale tā papa, e whata funa le malu malu le tua. O le mafua anga le nā ua lai ono tō tō mea e tele ai titi mea ua o tō au mai ai. Le mafua anga fo nā tō te wheinu ai ai le whaamaliena o tō. O le mafua anga nā tō te ai e tō te le ma o ona. O tō o ofu fo i ofu tā tapu vai. Ai le whamawhana whanaina o tō. O commit o tō lo tō wa convenience. Le mafu angale nā ua whapeina ai o tō. O tō ngā lulue fo i se taui. Ai o tō whawhao tō tau i tanga e pūpū. Pe o le message le na whaatu e le tua. I teimi a o scatter le nuu vaai lo lato mativa, ma lo lato le tango lima. Ia mai le nei la mativa. Na whaatu e le tua, e te wala i lana perfecta o hakai. Le nei manatu.
o te le tu lafo ina o tō. O au o te ia te o tō, e ui lava ia me uma o lo tutupu ia te o tō. O te le tu una o tō. Fe aule nā mail perfecta. Po a lava o tō vai vainga. Po a o tō winga whaaltangata. E iai pēr le atua ia te o tō. E leo na o tō. Ale e lango le winga leo le tua. E le tu lafo ina e le tua o tō. O le mea lea. Ngā lulue. Faulo o malu malu. Atia e pao le ai. A wae sili atu le mamalu o le nei malu malu. Nei lo le malu malu mua mua. Tau te iloa atu e fo le manuia o le tua. Pe a o tō ngā lulue. Leisi sfuru lua sfuru valu masina o le asafa le tunu u le nei. E ua lava ne i ngalo. Perfeta hakai. Fau. Ngā lulue. E le tu lafo ina o tō e le tua. People in Haggai's time faced scarcity, and it scared them. Their economy was fragile. King Darius was only 2 years old, and he reigned over the highest economy at the time, the economy of Syria. So when you have a 2-year-old that's reigning over the biggest economy of that time, bigger than Babylonia, things are not stable. But Haggai's message to God's people was very specific, very particular, very encouraging. He said, God will not forsake you. In spite of all the poverty, the inflation, in spite of the housing insecurity and the political challenges, God will not forsake you. So therefore build, encourage one another. Even though the second temple is not as big as Solomon's temple, even though this second temple does not have the Ark of the Covenant as it was before, Haggai said, I am telling you, this temple will hold more glory than the temple before. E mamalu atu le malu malu ua whaia nei, nei lo le malu malu na whaia o tōtua a. Le malu malu na whailo tōta mau ainga. Fa mai hakai e sili atu le mamalu o le malu malu o lo whaia ilo tō matiba. Ia o manatu lono lua, o ngā luenga o lima e atangia, ila ngā luenga o le loto. So pe me ale le tau tuli tuli e muli nei lava ona tongi lau maa ai sau mai le loto. So afa pea i eise ngā luenga heavy lifting a whaia tātou o tātou loto. Le whaafawina o le malu malu o se whaailo lea i le whaafawina o le loto le nuu. Le mawhai lava ona e whai mai e te whaatutua i le tua e ono mani ngā luenga moi. Tau un fatu tua mo mua. Tau un ofo ina atu lo loto i le tua malona fina ngalo. Una tau muli muli e leo au ngā luenga. A whaiwhinga tāona e loa lo loto. Se ita ngai po o whea o alu i ailo malosi. Mea nei loe pe wheto hakai e alu vale le malosi o le nuu. Whawhiwhiwhina fo i lato a wā o le Lute fo I mai lato, these are diasporic Jewish going back to Jerusalem. Pe e whae tete fo I. Tu sam tātou, pēr tātou o I Samoa, tātou o leva nei whafo. E o atu e talaise vae o sāle ele ele. E pe o le winga le nao tangata ia, e le so ona push. E whamai aha kai ngaro lue. O will compare o tō
ia Solomona malona malu le ai. Compare oto ia oto, ngā lulue, alu iluma, ma le upumoni le nei, sili atu le mamalu o le malu nei, nei lo le mamalu o le malu o Solomona. Ia, mwhaina fisili i tangata lea e nini ilan tosi, e whawpe whea ona mamalu le malu nei, nei lo le malu daluai. Ia, o le mea momua lava leanga o le malu nei, o lo o whai le mativa o le tangata. O lo o whai mea lai ona lima. O lo o whai iona taimi. Si, ese le malu le whai i lima. Nei lo le malu le whatau mai. It's almost like when you're going to a potluck and you actually make something in your stove to take instead of buying something at Costco. That's what the difference is. People appreciate that which you created with your time and your poverty rather than something that you buy. They know the difference. What mafuangal na leo na malu atu le malu nei nei lo le malu o Solomona. Uni ngalo ya tatou malu le Solomona, actually le malu o Davida. And faile tua ya Davida e te le faia le malu. E faia lo watali. So walu le nei o langa o Solomona o falute le tamau ainga. Ale malu le na faia seru papelu. E oto mai lava le mesa maua le tangata. O le si mafuanga e mamalu o le malu nei nei lo le malu o Solomona. Na faia e tangata o le lumanai. Na faia e tangata i o diasporic Samoan. So vanga i o seru papelu Neemia. Tangata na whana nau I paperonia. To e fo'i nei la I Yerusalema. E pese I e eilo lato winga le nā. E pe e seitia I lato e le tuanai. Ia whamaile perfecta le ai o tō ai o le lumanai. O unofo mawo fōi. A whaifo le tātou tāwhisil whai. E masai neana o whapea ua sili atu le tāwhisil whai le tausanga le nei lo le tausanga ua mawai. E oto mai lai le manu lauti lea. O mea ai o le lumanai tātou tele I o iai. E sili anai lo mea tuanai ua umana tātou savalia. O le nātula le nā o le lumanai. Ai pito sili ono le nātula le nā o se lumanai e mafutaina e le atua o lo tupula ia pea. Lona sosia ma lona tamau ainga. Lo whaao popo pea le paneta ma le paneta I le tātou solar system. Le whaea discover I tātou mea le I discover mua e nisi. Ma whapena le winga o le atua. Le mafua mai ele tala lea. Ia manatu munmuri o le mafua anga aleo na mamalu le malu nei. Nei lo le malu ua tuanai. Ono le fai I le file mu, wa utu e le tua le file mu o ia. Whamai le tua o te tu ua lo manuia I le malu nei. Ai ai le tua I se mea. Po le alava I fea le manu o sua e te lia lava e ia. A te pena fo I tātou tapo inga I lo tātou fo I malosi. Le ala I fele le lei a o noa le atua. Ia o se tāpua inga e whaifua. E siri le mamalu o le nei fale ua muli. I le fale na mua. Ia o le ase a onga mo I tātou I le nei vai asu. Ia tātou wō matali tonu I le nā. Le lupe neiro tātou wha moe. Walata nei ai le ruta usanga talo na faina I tātou I le lafi. A ira mafuanga le na wha umi wha pea. Na leta pena I le atua I tātou. Le ngata I le wha le tino alo ta pena fo I o tātou wanganga. Ta pena o tātou loto. Ina ia mamalu ai le malu I le taimi nei. Nei lo le malu na whaia o tātou tua. Me le tātou ngā lulue,
Tātou whamarolosi. E le tu la fo ina I tātou e le tua. Ia ma le tala muli muli. E ila uwo I le tapo inga lea muli mau e ova. Whai mo ia la na ngā ruenga o le valvala au mai I atea o la heilo o te whaiwhi au ta iti. Ia e valvala au mai I atea u le taimi ma le taimi ma vala au lia mai au ia lātou su e ngā tusi, lātou Zoom. O le mana tua nei po o ana whea na amata ai le nei masaninga, le nei whai ngā uo. Ana vala au mai fo I aso lea ua mawai. Invite mai au la lātou Zoom, il Bible study la sto nai. No whala mo mawau whau. O lana ngā luenga lea. O lana ngā luenga le nei, o le whaaso e sā mai I au. Wala au mai pēā, ma tau mai I a tau. Yeah. As I reflect on this relationship that I have with this Jehovah's Witness person, I realize that we need to have something like that. Something that sustains us. Something that gives us purpose. And this is his forte. This is his ngaluenga. O le wala au mai au. And as I reflect on that, just my relationship with him, I realize o lau ngaluenga o le tali o lana wala au mai. O tau maua mai. O le tali o lana lau wala au mai o lana ngaluenga. O lau ngaluenga o le tali o lana wala au mai. Ia, o wala au mai la e invita o ila lato Bible study. O na o talia leo lana call. O na o invite ina. Fo leo ia ila tato worship ila taio nei. Ia lo te vai atu leo I ila uo. Ai, o te le lope toe wala au mai. Awai e pe e alo I tu tasi ala ma talanoanga. E wala au mai ai, wala au mai ai, invite atu. Yeah, I'm non-committal. E ia utonga fiti na whai e non-committal ai. But as I reflect on the message this week, I realize e tauna whaila o ngā ruenga. O le tali mo lan telefoni. Me mo ia ona avele iai o se wala au e pe ona ia whaaloalo me foi. I lana wala au ia lato Bible study. A whatasi ana o talia lana wala au. Ma utele toe fo ia ia. Ai se alanga elo manatu e sili atu le mamalu o le malu o lo whai ele tua I le teimi nei. Nei lo le malu na whai ele tua I teimi o tua nai. Si o le teimi o lava e te alua I se mea e te latu I o mafoi. E ala no mai tu risi mo Disneyland. Langa ele I o momoa I le Disneyland. A mo o tau ia no fo lata ua pasi ai a te o tau Disneyland. Elo manatu a whapeina o na tātou whaia o le fionga le tua, o na sopo loa lea o le finangalo le tua, ma I tātou. A te tau lava o na whatu fau pe lava I lewa yaso ma lewa yaso le finangalo le tua. Su e ni upu fau e whaapopo I la tātou utu wā ngana ina ia utu ai le sosia ma le tamao ainga o le tua. I lewa yaso ma lewa yaso ma lewa yaso. Ina ia sili ai le mamalu o le tua I le neiva yaso. Nei lo lona mamalu na tātou mata I tuina le wa yaso o mawai. Mea lau te talo le nā mo I tātou uma. As our lives unfold this week, it is my prayer that you continue to see God's glory magnified this week as compared to last week. The Lord promises the glory of this latter house shall be greater than the former. Amen. Ela tātou whai ule nei sauninga ele pese. Te inai tātou ele special choir.
talo, ilo tato ne tama, tato ne tama. Yatatalo, yatatalo, ilo tato, ilo tato, yatatalo, ilo tato ne tama, tato ne tama. Finawia ipomao, male fili, filinga, male fili, filinga. Tui ale anga sala inala foa iai, ne tutupu ai o mala, ai o mala. So te iu vale ai famalosi, so te songa lemu ai, songa lemu ai. Yatatalo, yatatalo, ilo tato, ilo tato, yatatalo, ilo tato ne tama, tato ne tama. Finawia ipomao, male fili, filinga, male fili, filinga. Ilma ai I tato uma I leali I o Yesu. Sanfetuli mafinawia, mafinawia. Ile ala ilunga se yatanu. Ile ola e hababau. Yatatalo, yatatalo, ilo tato, yatatalo, ilo tato ne tama, tato ne tama. Finawia ipomao, male fili, filinga. Male fili, filinga. To ofi pese tu sai fu te pena ina o viinga o sauninga o le tua. O le ufa o mai le tia konte tai o le to sauninga o mangali I petai o la feia le inei I le sforeile mo I lato e avanoa. Tato mantual tina o le lei ia male ainga fo ia tu sol valau o le tua I ha mangali. Pe pauna meo o via fasisle natu. Tato fono e pe na masani ai pe mai ele sauninga. Tato fai u le talo. Let us pray. O le tangata lava ia e whano na manatu. Ale mafuanga na mato te lotu mai ai ilo fale tapua I mele nei malai. Mato whaalongo atu aia o e whetalai mai upu moni. Upu e whamaro si aila mato sa vali le nei vai aso. Ma upu e whaatupula I ailo mato wa lofa I ate oe. O le mato tatalo lele ia mato atu le rolangi le nei vai aso. Iai mato le toa, le malosi, le loto maulalo.
Mātou te whapea I nai o na whai. I mātou sāwa vali le nei vai aso e pe o tangata o te lelo lātou whaamoe moe. Leo na ua mātou wāmi o tonu, o ua mātou le lei. Ai ona o lawa fia lava o e whiwhilia I mātou e whai mau tangata. As we go out into the world this week, we ask that you give us the boldness, the courage, the humility to act out what we have learned from your scriptures. So that way your kingdom can continue to live and thrive in each and every one of us. So help us, God. Wala mātou tu ua. Ia tuma mai o mātou lunga, malunga o lau whanau, whatutua I le lorangi au au. Le lofa tuna o tele o Iesu Keriso lo mātou o li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Ila man mafutanga le motu sia malo wanganga pa ia. Nei maso uma se yo o le whapavau lawa. Amen.